Pamirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Bali nguningayang penggelimbak ekonomi Bali warsa kali tali selai wenten ring wilangan 5 kantos 5,% untuk inflasi wenten ring rentang target sasaran. Ring nasional Bank Indonesia narke penglimbakan ekonomi Indonesia ring warsa kali tali selai kantun kuat ring wilangan 4, kantos 5,6% tur ketarke pacang nerus nincap menados 4, kantos 5,7% ring war sekali tali 6 sane kesokong oleh konsumsi, investasi miwah kinerja ekspor sane becik. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diha Utari dawak acara pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI ring KPW BI Bali Mausang outlook penyaluran kredit ketar ke anut ring target nasional tur sane ngawi kunayang keris nerus nincap. Strategi kebijakan Bank Indonesia ke anutang ring nangun satketi loka Bali sane mucukang indik magang sektor padat karya nas inflasi nincapang pembiayaan miwah digitalisasi. Dia utarin latarang wenten tetiga flagship event sane pacang kemargiang ring warsa kali talislai inggih punika Bali Jagadita pinaka media promosi terintegrasi perdagangan pariwisata miwah investasi sane kaping kalih wenten Bali Key Vision sejroning usaha ngelimbakang ekonomi krama untuk digitalisasi miwah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Gen PIP pinaka sarana TPIP TPID ngirangin inflasi pangan. Sajoning PTBI Provinsi Bali, dia utari taler ngaturang suksma untuk sokongan miwah perkanti sane becik pantara pemerintah OJK perbankan dunia usaha miwah krama mawinan panglimbak ekonomi ring Provinsi Bali sayan becik. Ekonomi Bali war sekali talipat likur ngelimbak 5,3% YOY. Ring triwulan kaping 3 war sekali talipat likur ngelimbak yening sayang ring triwulan sadurung nyani sane ageng nyani wanta 5,6% YOY. Panglimbakan ekonomi Bali sane ageng kasokong oleh inflasi sane andap. Ring bulan Oktober war sekali talipat likur, inflasi Provinsi Bali sawetara kali koma seket nanggu siki persen. Inflasi pangan taler kantun becik sawetara 3,9%, kantun ringsor target 5%. Utari nguningayang stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali kantun becik antuk intermediasi perbankan sane taler becik kasih nayang saking wilangan kredit sane nglimbak 10,17% YOY miwah dana pihak ketiga sane nglimbak 15,% YOY ring bulan Oktober war sekali talipat likur antuk resiko non performing loan sane andap sawetara siki 0,74%. Kanan inucap kapoliang sangkaning sokongan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran miwah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah samian Pemda ring Bali sampun ngawigunayang kartu kredit Indonesia KKI antuk wilangan transaksi kantos kali 4 miliar selami warsa kali talipat likur. Asisten Perekonomian Miwah Pembangunan Seda Provinsi Bali Iwayan Serinah nguningayang yening panglimbak ekonomi Bali kantun ngarepin makata pakewuh minekadi nenten imbang nyani pembangunan sektor industri investasi nenten imbang tingkat mobilitas faktor produksi sane andap pabinayan sumber daya alam pabinayan demografis miwah kirang lancar nyani perdagangan pantara widangan. Untuk punika, wenten 4 peran sanik ambil oleh pemerintah daerah sejoning pembangunan ekonomi daerah luwirip, entrepreneur, koordinator, fasilitator, miwah stimulator. Suardika Bisnis Bali nguningayang.